Wengane zakwethu isenzo seGcokama Elitsha sesishayela ihlombe kakhulu pha enkundleni zokuxhumana sokuthatha abalandeli abafaka khona pha ematohweni. Kodwa phambi ngene lodaba wengane zakwethu ngicela thathe lithuba ke nginibingelele ngembuso City MTV ngithi nje masaqala ungena la kule channel sicela wenza kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle ukuthola ngama video azophuma la kule channel. Wengane zakwethu njengoba sazi kumthandeni ukuthi uyinxusa phana kweCard Africa na kweDops SA usetheke abelungu bakhe impela bamthanda ukwedlula njengoba ke esethi usecabanga ukuthi ke akhulumela abalandeli bakhe abafake khona phana emsebenzini. Uthi ke impela ke izandla zakhe nabafowethu inkosi ngokubhekelela isizwe sayo. Usho njalo ke umfaka amanqele ke phana wengane zakwethu njengoba ke simbona ke nathi ke ekwenye phela yama workshop yama brand awasebenzelayo lesingasho basilindele ukuthi ke sibone khona pha abalandeli lapho athi uzobafaka khona pha etohweni okuyindaba ezinhle ke nabantu ke abakuthokozela kakhulu pha ukuzwa lokho pha enkundleni zokuxhumana ke wengane zakwethu. Nathi ke simbuso sithi MTV sithi ake siyibambe la sithi bafowethu ayihlangane nje kwivideo elandelayo.